lamsogo joto none daily update private job Tripura hinkhe nirok ke daily ne update private job notification government job bahai mawi tongnai jephro channel by krengai tonglaidi hinkhe ni oni friends anabo share khailai kisi ani tei bukha rok sarang hinkhe omai kene support khai tongnai friends hinkhe pare sengai nalaina job vacancy. An advertising media company require female associate office executive with pleasing personality with English schooling for the post of business development manager BDM at their Agartala office. Graduate or above with excellent fluently in English. Knowledge in official letter drafting, telecalling, etc. may apply. Relevant experience should be preferred. Candidates should be energetic and enthusiastic. Salary is not a constraint for the deserving candidate. Immediately require send your CV with latest color photo and email ID ke branchagartala@gmail.com. Okay. Notification hinkhe kaitha Tinini hinkhe next কর্মী চাই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মার্কেটিং এর কাজের জন্য একজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্মার্ট লুকের পুরুষ বা মহিলা প্রয়োজন বেতন আলোচনা ক্রমে ঠিক করা হবে ইচ্ছুক প্রার্থীরা যোগাযোগ কন্টাক্ট নাম্বার 6033 400-208 দেখাইছা 8798829862. Next, vacancy require one office coordinator for Luminous Service Center. Interested candidate can contact in this number. Mobile number 9233302476. Contact number nirok office coordinator nigo samkhai musugui tonghange kaimana ke nirokno kaisa sawani musugui tongmani ke nirok 10 pass 12 pass khaigani musugui tonghang ke nirok ang bai krengdi je phelenggai asugui tongnai rok nirok nos ni bisingtwi number kabang pass khaigi manai ke WhatsApp group video description WhatsApp group go join ang di bon pore ke nirok ang bai contact khaigi manai okay asuk jara tini friends ong joto nale ambai daily na update ma ke mawi tongnai je bron channel bai krengai tongnai government job the private job